Iz Ogulina potječu prvi jaki utisci kojih se sjećam. Već za prvog od ovih boravaka sjećam se osobite uzbuđenosti koju je u meni proizvela neobičnost okolice i tamošnjih narodnih nošnji. Čudnovati i napadni oblici Kleka i romantičnost Dobre pružali su mojoj mašti toliko hrane da sam daleko u noć prevraćala u mislima najčudnovatije slike i fantastične mogućnosti. Što li se sve odigrava u dubokoj noći oko Kleka? Čudnovatim načinom pretpostavljala je moja mašta ne navrh Kleka, već u nutrini njegovoj. Silne, burne i neprestane prizore, odigrane fantastičnim, većinom herojskim, sad povijesnim, sad biblijskim bićima. Sve u nekoj vezi, a sve s nekim maglenim rodoljubnim ciljem. Što više, ove slike koje su mi se prikazivale nisam držala za tvorevinu mašte, već za neko otkrivanje koje mi je iz daljine odavalo istiniti nutarnji život Kleka. Ivana Brlić-Mažuranić.